Ardom Niliklar at BP, Pinya Birta ang tonpen Arjuik Tham. Moran and Matak Autonomous Councils Kilikalong, Moran Pen Mataka Khatum Anchotsi, vote Pidun Longji Pusi Assam Cabinet along Kachirai. Moran and Matak Autonomous Councils Kilikahut, Kapreka Khatum, vote Pidun Long Lelo. Moran Pen Mataka Khatum Anchotsi, vote Pidun Long Chotpo. Bang Solam Te, Kidam Tang, vote signifying Koi Troxiarni, Assam Cabinet Kang Niahut, Cheparai Pontanglo. Assam Cabinet Kang Niahut Chief Minister Himanta Biswa Sarma kachipahem phu ponalong. Si Moran and Matak Autonomous Councils Kilikahura Banke, Moran Pen Mataka Khatum Anchotsi, vote Pidun Long Chot Popusi, Cheparai Ponlo. Bang Soa Cabinet Kang Niahut Sonia Puthak Cheparai Ponsi, Pathir Ponlo. Bang Soahut Moran Autonomous Council Amendment Ordinance 2025 Lapen Da Matak Autonomous Council Amendment Ordinance 2025 amending the original acts of 2020 La Sonia Puthabanke Assam Cabinet along Cherai Ponsi Pathir Pontanglo Moran and Matak Autonomous Council Sangkang Kido Anabanke Moran Lapen Mataka Khaituma Pan Anchotsi Panong Pondo Pusi State Sarkar Pen Clardak Pachini Ponlo Bangso Havaralong Kido Akapreka Khayatum Anaphana Banke Bangso Moran and Matak Autonomous Council Sangkang Akilikalong Abanke Thangnat Kipidun Jalam Theavelo Bangso Autonomous Council along Donamat Inghoi Thom Keba Banke General Council Member Lapen Inghoi Pho Banke Kijong Tanga Khayatum Soarlo Phansi Panong Pondo Bangso Saikideng Pona Banke Moran Pen Matak Khayatum Council Angkang Kaching Turdun Thegji Lapen Kichan Kijardun Thegja Phansi Assam Cabinet Hin Pen Saideng Pondo Choki Hola Police Station Angkang Lapen Bogizan Forest account ke parlo kidam tang vo signifying koraner kep arni adap che ang prin prile adap por phai ki thomalom Bogizan Forest account beat officer in charge William Terang Pen ki japon along Choki Hola Police Station OC Karna Pigulapen Ari Sang Huatum Chalangsi Thengpi Kang Huatum Aphan ke ton ke la asai deng pondo Lapusona Porahud Kang Hua Thengpi Nangkar Thanghup Ihuma Bolero pick up Kivan Thekdun Longsi Adimalong Amat Nep Ingnang Pon Cheklo Bang Soahut Gari Katewara Bangpu Inut Lapen Choki Hola Police Lapen Bogizan Forest account beat atum Arideng Chingnang Cheklo Northeastern Silonizan Forest Range ke parlo Lapen Choki Hola Police Station ke parlo Inglong Thengpi Thengprang Ingnam Thepi ke do aphai si ke ong Bonta Golaghat District Penchete Bok Hetajok Arni Wang Ajowang Amat Thengpi Kang Hwatum Thengpi ke paru Hangjo Hang Haya Porahut Choki Hola Police Station Lapen Bogizan Forest account biratum Chelang Pen Thengpi ke rot ke pon Kang Hu veratum aphan Neplong Cheklo Thengpi Kang Hukar Thang AS0 C5980 ihum Bolero pick up agari lapen AS09E8848 Bolero Thengpi Kapang Hu ahem pu agari ihum ta neping nang pon cheklo Borpung Pen Golaghat District Morpholoni anat ke Jordam Japhan kachsik pen Kang Hu Athengpi ke pon bomahut si nepdun long cheklo lapen ke pon athengpi lake lalpo manga thengpi ke bi thom ke brapho ando Hitia long lang dam polote sika suri phoke brahini an anam long jipusi thanpon no son ajogan ta dina patrolling kuri bono private ajosi kuri nalo de angunda nambar de se sajo de da officer chukila officer ben collaborate join police na ton ne polo mare to tak kan kan ba ne ponong ku hisap lo
Lutulang di 35 kb. 35 kb bagde. O pipi thing pisar. This one bogi poma. Bogi puma de. Then Kaching nang check theng pika huvera bangphu Rojot Singh Biharia hem Nilip Lokasai hem adung lapen gari kate warduna bangphu amen lake Jona lekte pusi pangthek pon pamilu. Kaching nang check banghinia tumapan Assam Forest Act 1891 and amended 1995 attain pen under section 61 clause 2 303 clause 2 317 clause 2 BNS 2023 lapen RW section 34 35 40 41 49 clause 1 860 clause 1 lam hoi pabon pon loposi pherangkia thengno chokihola police station OC Karna Pegulapen Bogizan Forest account beat officer in charge William Terangatum Clark Dakpen Nangthan Pachinidon এতিয়া এখন গাড়ী আমি এখন হোৱাইট পিকআপ বলেও ইফালৰ পৰা ফৰেষ্ট ফালৰ পৰা আহে তো আমি খেদি আহি পেলাই ইয়াতে নীলি ব্লকৰ যিটো ব্ৰিজ আছে শান্তিলাংচু ব্ৰিজ তাতে আমি ইণ্টাৰচেপ্টেড কৰোঁ কৰাত আমি চালোঁ দেখিলোঁ যে তাতে ইলিগেল আপোনাৰ কাঠ আছে কাঠ লৈ আহিছে তো 28 পিচ কাঠ আছিলে বিভিন্ন চাইজৰ কাঠ তো আমি সেইটো লগে লগে আমি চিনিয়ৰ অফিচাৰক জনাওঁ এই বিষয়ে আমাৰ অফিচাৰ আমাৰ লগত আছিলে as per procedure আমি কাঠটো সিজ কৰোঁ কাঠটো 35 kb হয় আৰু টক্স ভেলু মাৰ্কেট ভেলু ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট 50 to 5,000 মান হ'ব টক্স আৰু News report KATV News Bokajan Police Station ang kang kidamtang wo signifying ko rakit homarni amrajan along inut ningkan truck amuso karlitang IUC Purty aphan apran karmodabang phu Ranjit Basumatari aphan kok that pivek nangji lapen karlitang IUC Purty akarjong sining hembreng mialong kipadudun pamiji aphan pura ar muchejeng asai deng ponsi khat khati Samson singing ti towar krongpli over bridge along Kendel kai ponsi chikimo sai deng pon Wo signifying kora Troxia ni kang sam por phai Troxia por malom Women Justice Forum Bokajan Regional Committee atum chapater piponsi khat khati Samson singing ti towar krongpli over bridge arumalong karlitang IUC Purty aphan chikimo ponsi Kendel chikaipon Bang Swahut WJF BRC MIP Misty Sur pen japonsi malom sopor ing samri pen chikimo ponlo Laswapi Samson singing ti over bridge room pen khat khati police check gate an Kendel ot cry pen armuchijeng asai deng pon Bang Swahut Kaningje Ponabangke Bihekamuso Karlitang IUC Purty aphan apran karmot vekabang aphan arona tengpen adai NC kok that pi veknangji lapen anparta bang somunit angthin kawin naibang pu Ranjit Basumatari aphan nep ingnang veknangji pura rathur pak kiryahut Bokajan Raikom Saikiatum Nelitum along ajonar lunang charabdunsi adai kido vekabang pu aphan ghontain ko rapliang bong nep ponlonglo Pusi Bokajan Raikom Saikiatum aphan kerosidami pipa jirpon বহুত বেয়াকে মাৰ্ডাৰ হৈছে এই কাৰণে আমি ইয়াত আইউচি পূৰ্তিক লৈ আমি এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালো আপোনালোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত আৰু কি কৰিব আমাৰ সবে এটা এটা কেণ্ডেল লম লৈ আমি অলপ মাছ পাট কৰি আহিম ক'ৰ পৰা ক'লৈ আমি ইয়াৰ পৰা লৈ খটখটি চেকপোষ্ট লকে যাম আপোনালোকে কি বিচাৰে আমি আইউচি পূৰ্তিৰ কাৰণ জাষ্টিস বিচাৰি আছো যে তাৰ মেইন কালপ্ৰেট তাই মানে শাস্তি পাব লাগে আৰু আইউচিয়ে জাষ্টিস পাব লাগে বৰ্তমান কি মেছেজ আৰক্ষী আমাৰ বোকাজান আৰক্ষীয়ে বহুতে ভাল কাম কৰিছে তেখেতে 24 আৱাৰ্ছৰ টাইম বিচাৰিছিলে বিফৰ 24 আৱাৰ্ছৰ আগতে আৰক্ষীয়ে কালপ্ৰেটত এৰেষ্ট কৰিলে আমি প্ৰাউড ফিল কৰিছো আমাৰ বোকাজান আৰক্ষীৰ
প্লাছ আমাৰ BDPকো আমি প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ যে তেখেতে বহুতেই ভাল কাম কৰিছে, আমাক কপাৰেট কৰা, আমাৰ আৰক্ষীক কপাৰেট কৰিছে। বিফৰ 24 আৱাৰ্ছে আমাৰ আৰক্ষীয়ে মানে কালপ্ৰেট ধৰিব পাৰিছে, সেইকাৰণে আমি প্ৰাউড ফিল কৰি আছোঁ। আমাৰ বোকাজান নহয় মানে আমি আছাম পুলিচক প্ৰাউড ফিল কৰি আছোঁ। নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ। Pinia birta ki lan sikang tonlo domi thakmi kardom.